Dobrodošli ljudi u moj novi video. U ovom videu se idemo voziti sa Tomocom po snijegu. Video koji sam radio prije par godina nije dobro završio. Tako da idemo sad to sve ponoviti i vidjeti šta ću ja to uspjeti napraviti po snijegu sa Tomocom. Tako da ostavite like, subscribe i share. Ljudi, zapratite me na mom streaming kanalu ZOCKT Dario i followujte me na Kiku Dario Cok. Na ovom streaming kanalu već streamam motocross igricu MX Bikes, tako da tko hoće dođite pogledat i dođite malo na stream. Tako da idemo mi sad ravno u video. Eto ga, palili smo mašinu. Sad stavljam hladnu kacigu. Tako da idemo. Puno snijega. Jedva. Jebem ti led. To nije bote pas. Dobar. Oj, jebem ti. Ovo je baš teško. Evo vidite, pun je snijega. Da li ima tu snijega? A idemo tu. Ujebem. Ovo je negdje klizavo. Dobar. Ujebote. Drvo.
Jebem ti. Koliko je motor dobar, 2 minute sam ovo radio. Znači, umro sam. Umro. Gume čiste. Meni su noge, ljudi, znači ne mokre, gotove. Ali mašina još uvijek radi, još uvijek je tu. Tako da idemo sad ovim putem nazad. Gledajte šta sam napravio. Gledajte ovo, ljudi. Koja mašina, a? Koja mašina? I evo, ljudi, da vidite motor kakav je na kraju, vidite ovo. Eto, uspio sam i to snimiti i nadam se da ste uživali. Pogledajte koliko sam ga izmučio. Ljudi, kad vam kažem da sam mokar, onda to stvarno mislim. Gledajte ovo. Gledajte ovo. Mokar. Tako, ljudi, eto, ako ste uživali u ovom videu, ostavite like, subscribe i share. Također, pretplatite se na moj streaming kanal ZOCKT Dario, imat ćete link u deskripciji. I zapratite na Kiku Dario Cokt, tamo ću početi streamati, tako da, eto, vidimo se, ljudi, u sljedećem videu, tada pozdrav.